Vini Junior kugeza muri kino muri Real Madrid ino sezo ya 2025-2026 mu nkino mu turazine minota 2352 itsindo 10 assist 9 ruvuga ngo uruhara rw'ibitsindo 19. Uno mukinyi twa Vini Junior niyo nagomba ntingaruka ko neza ku munsi November wa gatandatu bakina kipe itwara Sociedad atsinda mu itsindo no bavuga bishya kuri 2 byose mugabo byo kuri penalty. Sinje kuba mvuga ngo iza ngo mu nkino zatsinze 2 byo kuri penalty bikuremwo kuko penalty mengo kacaka bakabi cyane kacaka bakabi ari vuga ko Vini yatsinze ibitego 2 setu kandi ngaho biza kwa bikwiye kandi bitsinze mu buryo bwiza kandi we yazipropose penalty niyo yazirondeye yego kimwe ngo baramurondere penalty akanumenya nikasona neza akonyene niko yama kubibabazako umuntu afise Vini ni wanje kasa ngena vyumva muvandimwe navyemera uravyumva neza Vini Junior aba MVP cyangwa omdima cyangwa aba umukinyi yarandurukino ku munsi wa gatandatu ayabimerita atsinda ibitsindo 2 Ramburu witwa Ramburu yitwa abana yitwa Ramburu yagomba mwice urukino ku munsi wa gatandatu Vini Junior bwana Robert wamubonye mu ishusho imeze gute wabonye Vini Junior ameze gute nabonye yitwa Alvaro Beroa avuga amajambo tino mukinyi yitwa Vini Junior nigitangaza ati nini ryambe namubo kuva n'Academy Real Madrid njo ryambere munye Vini Junior wo Messi Vini waramubonye gute bona Robert brother nari muri salle de match nikondara burukino ndavuga ati wow ati umukinyi n'uyu kabisa yego n'uyu pe akango bita John Ramburu kageze igihe Ramburu usikakora amakosa bigaragara ko niwe gakoresheje amakosa nta makarato jone karonka pe penalty kakora byagaragara ko Vini yakadebrutse crochet karagiye indi crochet karamuteze penalty nabonye ngo bita Mikel Zabari dogera penalty ya kabiri ngo muri igano ryari gango rigaragara nkaho mengo ntigifise nguvu ati ubu nta pressing tugikora ubu nta contact ati ibaye contact abari penalty canke abari ikosa rikozwe ati muri Premier League ho barakina umupira gagaragara ko inguvu zirimo pressing bakanyira karo kasani club ziuzegeza debrokana ko tema situation ati ariko muri Liga ebana ugira gukora ku mukinyi kisanga mu kibazo cha penalty canke ugasanga equipe urayigurishije rero ku ruhande rwanje bona ridike mbega Vini ninde mbega Vini amaze kwereka umupira isi umupira maguru karinde mbega Vini muri make asobanuka umupira maguru Vini ni meilleur joueur sivyo yego brother ubushobozi bw'umukinyi ushaka kubujija bivanye nuko atarigira afatisha ngo yerekana ko buri gihe amari muzima ariko mbega Vini abikoze imyaka ingahe yerekana ko ari umukinyi dasanzwe yaraje kwa Madrid asanga kare Mustafa Benzema mbigire ko umukinyi mu buryo bwa integration ramugura umukinyi afite talent mu gucenga ariko ataniza mu buryo bwa finition ariko abanye nabakira kare Mustafa Benzema nyine baruka Madrid na batoni Cruz baramumenya buryo zo kumwintegra no kumwigisha nyine zo kwa atsinda sezo 2022 afasha equipe ya Madrid gutwara igikombe cya UEFA Champions League harimo ko kuyafasha mukaba bita Karim Mustafa Benzema gutwara Ballon d'Or ndakumva sezikurikiye 2023 club bigaragara ko ataniza mu buryo bwa performance raburi igikombe cya UEFA Champions League gutwara equipe Manchester nziza cyane cyo yari equipe nako idasanzwe baje 2024 Vini ko Tokyo atwara UEFA Champions League afashe equipe ya Real Madrid ayihetse mugongo wiwe umugabo umwe yego harimo ko kwa Toni Kroos of course ariko ukana ko Vini mu byukuri ayoboye abandi bakinyi mu gubande wale de Madrid niwe musatiriza hetse abandi bakine niwe mukinyi ahetse abandi bakinyi bose exactly bibaze ko bigende ko kumusaba bita Vinicius Junior yego uragisize kuri kiri bigaragara ko ubaye muri club na yiri mu bibazo by'uburongozi mu guhita Florentino Perez ariko mwumvikanye karagishikako mwumve ko azogufasha kugira umukinyi wa mbere ngo amafaranga menshi akazogufasha kugira umukinyi ugihanganye muri equipe de Madrid ariko araje abirenze ko tunyura mu kibuga kira Mbappé umukinyi mwica mu mutwe sivyo sezo biranga 2025 atangwe ni sezo 2025 atameze nk'umugabo bita Vinicius Junior ariko mu byukuri ibigaragarira amaso y'umuya buri wese abona ko Vini muri we itara iracyari murimwo ariko cya kintu rero kiburagira ngo taragibo iseruke yigaragaze ni lo mental umutwe wiwe nuko ati kino kwita psychological umutwe we ntameze neza cyane Vini araje abanye na Xabi Alonso akweretse yuko we Vini utanukinye ugitangaza kwa Madrid ahubwo kiriritse yongeye isibe nuvuga bimwe wari kuna president haje n'umumenyereza aje gutoneka mu gikomere Vini ahita abana nyama abamubi cyane ariko haraje ngo bita Alvaro Beroa ubwa mbere agifata palo agifata cyambo aravuga ngo ngiye gutuma Vinicius atwenga ngiye gutuma icyo no kutari bete Vinicius akiribyo yifuza gukina atagikora n'umutitire mu gihe azori mu bihe vyiza cyane uko someze kuzazokina umupira siko ivyo bireza byubaka umukinyi mu mutwe
kandi barakubwiye ngo umugenzi wanjye nukunda kubivuga Houston ati ifite abakinnyi babiri beza mu kibuga ukagira grand joueur na meilleur joueur yego mu gihe grand joueur ameze neza meilleur joueur atameze neza nta tsinzi uronka ega naguciriyemwo iyo mumaze kuba dufate turi akarorero turi batatu hano ko turakora siporo iyo hari umuntu dushobora kuba atameze neza kaba kabaye rero urumva rero bwana Ridike muri icyo gihe rero iyo ufite abakinnyi babiri basa nk'abakomeye cyane muri club bigiza ko uwo meilleur joueur wa equipe wa mukinnyi ari mwiza mu gihe kubaka urukino abana we yamara mwiza a 100% buri gihe iyo baye mu bibiri automatiquement ego ujya mu grand joueur wabita Kylian Mbappé rote azokunda ico gitsindo ariko ku rundi ruhande umukinnyi bita Vinicius Junior atari mwiza uzona abapasi make muri sa de réparation mbega ari dagurere afite service wenyine kuzo gufasha equipe izo gufasha Kylian Mbappé rote usinda ibitsindo buri gihe ugasanga bayi kibazo ibyo bivuze ki bwana Ridike uyu mukinnyi bita Vinicius ntawe utazi ubwiza bwiwe ntawe utazitara afise cyari cyo kibazo ibyo tsinda guciriye mwo byakahise kiwe kuno mugabo nibyo byagiye konona Vini bimwica mutwe acika umukinnyi bigaragara ko atari mwiza mu gihe gwa performance kubera kugira ngo iyo servo iyo udafite amahoro mu mutima no mu mutwe utameze neza cyane no mu kigo biragaragara kuko football nacyo cyo bakubwira ngo hari abaganga ba psychologue baza kora umukinnyi biga mu by'ukuri ari kuri eta imeze gutse kugira ngo aje mu kibuga atange ikijana kukina mu kibuga kuko bariya abantu bo bakina ino football yo ku ngano wa Burayi bo bari professional cyane bo babazi ko umukiriya ategurwa physique makategurwa na mentalema sivyo iyo utameze neza mentalema nicyo cyuma kenshi na kenshi ubona ko habaye ikibazo muri famille y'umukinyi ategera kino rukino ugasanga yagiye kubera ko mu by'ukuri nameze neza ntari concentré n'urukino so nokwatira kuri Vini bwana Ridike na Houston uyu mugabo utamutinya mesher zami ntazi bya football brother Vini ari mu bihe byiwe ijana kwijana nabawinga bake umufata nuwo mushobora nta nona minute umufata nabonye uyu mungu bita Yona Ramburu hagize igihe brother ndabona ko mutipe ahagaze arabirika aravuga ati nukuri daretse umupira bwera mwikinire yamucenza aramucenga aramwica erega Vini mwiza biragoye ko umukinnyi umufata biragoye pe Vini nemeye pe nabonye yiseruburira ngo wakaturi igitsindo ngo Virgil Fosse kari azi umupira Vini azi umupira mw'abana Vini namwe ndavuga ati kabisa exceptionnel yakoze match kabisa iri incroyable ndavuga ati Vini twachakuna n'uyu kabisa mbona rero amapari yabandanye ino performance ashaka kuzagaragaza ko arugire kana 2024 no muri style akaza ko wa mukinyi ashaka kuza kugira za Ballon d'Or mu club yoza akuba ya performinga neza cyane akaza kongera kwitwa indi nyeri ije kumurikira umupira maguru wanashaka kumugone wa Burayi Houston Vini Junior witwa Robert Avate aje kubaswa kuba inyenyeri nako ndaraba neza Vini Junior kuva witwa Alvaro Bero yinjiye muri equipe yitwa Madrid burya Bero yinjiye kuri Albacete gurukira rwo rwa mbere babatsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri yego witwa Vini Junior muri izo nkino novuga ngo zo witwa Alvaro Bero inkino zose bavyumva inkino zose kiko ari zitanu zose canke guhera kuri Albacete kushya ku rukino rwa Real Sociedad Vini Junior nta rukino na rumwe bavyumva neza yego arigera asohoka uranyumva neza yego Vini Junior muri izo nkino zose wanze gukina na kwa Alvaro Bero amaze kwatsinda ibitsindo bishika kuri bitatu atangamo na assist cya kuri zibiri uvuga ngo uruhara rw'ibitsindo bishika kuri bitanu yego ku ngoma yitwa nde Alvaro Bero uno Vini Junior ubwo ntiyabaye mwiza cyane ahubwo ku ngoma ya Alvaro Bero ahubwo uranamwivye amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 4 okay ndihenze hasiste zigira kuri 2 ukura mwiwe karamuganiriza ariya cyo kwa Alvaro Karade basi aho sindi liga ni muri toute competition confonde ngombe kubiteranya byose hamwe nivyo ne nihenze igitsindo cyo kwa Alvaro Karade nagihuye kuko kuri hasi umuntu kwatsinze igitsindo ngatanga na hasiste zigira kuri 2 imbere ya Alvaro Karade atsinda igitsindo no kwa Sociedad atsinda ibitsindo bigira kuri 2 nuko ibitsindo bishika kuri 4 na hasiste cya kuri 2 ku ngoma yitwa nde Alvaro Bero kumengo mu bihe kwaza bya Alonso gitwe yarabitsinze mu majambo make tutagiye kure cyane Vini wa Albero atandukanye n'uwa Zabi twemenye neza cyane kuri ibyo bintu nubwo reka tuge kwihuza ibitsindo basi niba Vini batandukanye reka tuge kwihuza ibyo bitsindo turabe impact mu kibuga ivyo akora mu kibuga kakaze Vini ajejwe mu kibuga uno munsi ariko aragakora ku rwego hejuru ariko akora ibidasanzwe kuri Alvaro Bero bitandukanye nuko yari ameze kumumenyeze ndavuga Zabi Alonso nivyo wabijemo neza bwana Ridike uravye statistique ibiharo biranamuvugira amaze gutsinda ndavuga ibitsindo bya kuri 4 na assist zigira kuri 2 uje ukaraba n'ibiharuro n'amanota agira nka kuri buri rukino
uza gusanga amanota meza cyane muri izo nkino zose kandi Vinicius Junior afisemwe n'ubushimwe bw'ama homme du match butari buke cyane wazo karaba amanota yaronse kuri imbere Albacete batsinze ibitsindo bya kuri 3 kuri 2 Vini yaronse amanota agera kuri 6.9 mu rukino batsinzwe urumva amanota si mabi imbere ya Real Madrid na Levante umugore wa Madrid baratsinze ibitsindo bya kuri 2 ku busa niho novuga ati Vinicius Junior amanota atagenze neza cyane mu buryo bwiza ariko yaronse amanota agera kuri 6.9 kuri 9 Vini batsinda AS Monaco urukino bena homme du match yaronse amanota 10 ku 10 10 kuri 10 tanze asigaye kuri zibi n'igisindo kigiye kuri kimwe amwe makuru atangwa ni kinyamakuru citwa SofaScore yaronse amanota agera kuri 10 ku 10 Vini Real Madrid bakina n'umugwi wa Villarreal batsinda ibitsindo bigera kuri 2 ku busa Vini yaronse amanota agera kuri 7 n'ibice bigera kuri 3 Vini bakina na Benfica benshi baravyibuka batsinzwe ibitsindo bigera kuri 4 kuri 2 Vini yaronse amanota agera kuri 7 n'igice kimwe Vini bakina na Rayo Vallecano Vini yatsinzemo igitsindo aronka amanota agera kuri 8 n'igice kigera kuri kimwe Vini bakina na Real Sociedad aronka amanota agera kuri 8 n'ibice 5 ku bitsindo bibiri vyiwe yatsinze muri urwo rukino ibiharuro muri rusangi amanota yagiye aronka ibitsindo yagiye aratsinda ama assist agenda aratanga na impact atanga mu kibuga ni bimwe mu bintu bigaragaza ko Vini wa Arbeloa ni Vini mwiza twaheruka kera tutari bwasubire gupfa tubonye ku ntwaro ya Xabi Alonso mu majambo make Vini ni mwiza cyane Vini ameze neza ahubwo rero hasigaye rero ko abandi bakina nabo bogaruka bakivukiranya bakaba beza kuko Real Madrid ni umugwi mbona ko ufise